Om Swastiastu, Rajang Semang, pamirsa sinareng sami semeton titiang sinareng sami. Sedurung manjus live, temun live. Ling ibi titiang mudon live niki kadang beli yang stand api ya dana niki. Penyakloan api niki. Kan koda nanti ya niki. Ya nih ibi ngorto kangen kauh jadi nabo buku dia niki. Satwa Bali i punyan kepuh teken i kuat. Jangkal mas satwa. Nah sinari tungil satwa sana jagi baca titiang niki memurde i bikul ke swarga loko. Kan bang misi kan konten tiang niki kang yang memaca. Duk ane malu dugas trete yuga masa adakah cerita yang ide sang Mahayogi sani merago putus mapu pasih Wai Kunta. Ide sang Wai Kunta merago Mahamuni. Sedina-dina ide nguncarang weda mantra memuja ide Betara Wisnu. Yang turah mangkin nguncarang weda mantra sarahina-rahina punika nyambran semua punika mawasta nyuriya sawana. Kacerita yang jani rikalo peteng ide sang yogi Wai Kunta ngidupang perapen utawi damar melengis nyuh di pura. Di subane kitu ide sang yogi metilar ke griya kalin niki perapen ane sedang hidup niki di pura. Nah niku sani ngawina lengis damar yane kanggo ngendihang api di pura. Ane misi malam itu alih bikul. Nak lengis malam kan deman aja bikul. Ngunang ya malam mana karena bawa namanya belum kan. Bikul pasti teko ngalih malam. Malam itu amah tekan ibikul. Mapan yo geson yo ne bikul do. Sangap yo kipakan yo kal ngamah malam itu. Lengis damar bakat tample go. Bakat singok kan dengan bikul. Tu mekrado mebriok lengis damar. Tapi dah dia nih yang mau mebriok lengis damar tu. Lep-lep aja api ya. Yang turah makin api itu menjalar. Alih lengis damar kan api itu. Ngilapan kan. Car ketua api. Mapan dulu api nih lengis damar. Api kena lengis. Api kena bensin sih ada. Jangan ada yang ngedean api itu. Galang perjani pura. Galang benapi gede itu. Wundu. Jak. Lantas pura. Nah sakiwalau yang rago pura pun kan sebuat di rago. Pas pura pun kan. Yang biaya rasa biaya menin pura. Yang ngai pura sehingga pragat ban ngai pura kan. Bio pokalo masih ani gede kan. Nah kudiang menak musibah dan saya kata ulinan itu sang yogi hidupang damar di pura rantas ide pamit budal ke griyo karena damar misi malam deman aja bikul kat tomplok nyerekek
lengis dilap aja api gitu. Bukan bahkan orang silap nih dilap aja api. Nanti api gede tur galang. Irago biuto, irago sing biuto tuh gede. Irago kena api itu kan musibah dan nemu sengkalau. Si kawalo ide Betara Wisnu sana melingih mayogo di pura itu pecah kalintang egar itu kalintang ledang kayu nido sang Wisnu mawinan jani biasa na puro tu petang dedet jani galang maglamaran tuh kan mau badeng tuh irago musibah itu Betara berkah dan apaan manut kayun ide Betara Wisnu puro dadene galang suwun daden petang dedet iko saneng awenan ledang kayu ide Betara Wisnu. Nah mapan memacau niki sing ngidang ngeras sama bahkan eras mendik-mendik. Nah gelesang carito sawire subomadan petitah karmo palo ibikul pasti ada dia amah-amahan tapi amah-amahan lelipi. Nak nasib tuh suratan takdir tuh pejalan karmo ada tuh bikul mati amah lelipi. Dok dino wano ibikul sengkalo kecaplok teken ilelipi keken adanya bikul pasti mati. Wih, di subane bikul mati tuh melesat ngelayangat mana ibikul menuju iamu loko. Dicokadan gomenya tuh. Nat mana nih makabar melesat. Makin kecerita sampun ring iya moloko wat mana bikul. Nah dia lah moloko paro balo ido Betara yamu nakulat manioi bikul sawira apo ngudiangi bikul ke dia mau patoja joke teken paro balo sawira duga si bikul hidup di mercepado yo demen ngemaling. Jadi mana hukuman, man karmo palo tuh. Sawirah bikas yo bikul duga hidup di jagat lemah. Jadi di sebuah mati ketegul jadi dia moloko kan paro balo hidup Betara yamo. Nah, ri sedek paro cikro balo hidup Betara yamo ngeretang tali penegulat mani yo bikul. Itu lantas rauh utusan Betara Wisnu turungan dike. Para cikre balan itu Betara yamu. Bani-bani kita negul tur ngantung atmani bikul. Mirip kita ajak makecang sing nawan. Ibikul nenenan parakan Betara Wisnu. Bikul ini ane setato ngai galang di puro lingih Betara Wisnu. Duga sentuh imanuso tanpa rungu teken linggih ide Betara Wisnu. Sujatin apang cai paro cikro balo nawang ajak makejang. Ibikulene para kantor baktan ide Betara Wisnu. Lus taline lemang ibikul. Jani iyo lakarajak manira ke Wisnu lako. Takil majang ringido Betara Wisnu. Itu utusan Betara Wisnu. Ngandike tekening paro cikro balo Betara yamo. Nah di subana kita lantas atmane bikul kaserahan teken utusan itu Betara Wisnu. Ibikul ngiring utusan Betara nuju kayangan itu Betara Wisnu di Wisnu Loka. Atmane bikul ane jani nemu bagio sujati itu. Bagio kelintang bagio tanpa dosa itu di Wisnu Loka.
Kasuwen-suwen lantas di subane wates yusane atmane bikul ditudi Wisnu Loka ditumbuhin ketitah atmane bikul mewali ke Mercapada. Nah jadi luweh na sewiyo bikul atmane bikul ketitah numitis dadi putran Ido Sang Prabu. Dadi putra raja jani ya. Ibikul ketitah numitis dadi putra Ido Sang Prabu ani mau tamu ani nyegjegang jagate di Mercapada. Nah gitu ke cerita ane malu ibikul ngayah tur ngemit parayangan itu Betara Wisnu. Kene kasujatian nyenjo jemat antang selag ngayah tur subakti tekene itu Betara Wisnu. Riwkas atmane lakar ngungsi Wisnu Loka utawi Suwarga Loka. Buen besikne iening numitis ke Mercapada lakar dadi manusa utama. Nah, kasukseman cerita senggeto daden. Mapanyo jemat selag ngrestiti nyago linggih hidup Betara Wisnu. Ibikul di subane mati kepico gena di Wisnu Loka. Tur yen bosubo wates lakar mewali ke Mercapada dadi putran Sang Prabu. Nah, yen alih jani cerita sing ngetone. Irago tu ulin sadwo nene. Irago tu yen ngidupang lampu, ngidupang api tu. Setonen kalin ne api ne pasti kang malu api itu mati. Apa sing terjadi? Kebakaran. Nah coba yuk baca di berita-berita, di koran, di media sosial. Liu kasus kebakaran, melarapan apa? Melarapan ulin rago lengah. Ngelewo. Sun masak, sun mepumpun di bungut pawon. Kalin lantas pesu. Ngalih lakar kejukut, pesu lakar kecarik. Ngesap mati yang bawa api. Lep-lep lantas. Dilap kayu di samping-samping. Pawonnya pun. Perepet sumah pun. Boliu tuh kejadian. Buku gitu. Nah rago bilih makin irago dari umat Hindu sih ada. Ane muspo pasti ko ngangon serano agni. Ngangon api, ngangon dupo. Sekena. Di subane suwud ngayam tuh. Ngayam Banten. Nyelekang dupo di pelangkirne, nyelekang dupo di pelingi, di sud ngayabon Banten rujuk. Abot kan lah, jemak dupo matian. Tujuannya apa? Tujuannya tuh bangsing ketelan dupo tuh ngenen kain, ngenen canangan itu bangsing dadi pun. Gitu kesukseman. Duju irago nih manusia madah tuh. Itu Sang Maha Muni kan tuh. Rikala nih hidupan damar di pura sentir di pura kalin pun pura. Caro-carito di bikul santet. Tuh gitu tuh. Irago apa benjani masanang nak. Ada nak ngerokok usun ngotang rokok lato nentung terjadi masih kebakaran. Pinunas titiang kan Widodane titiang masih bang tiang enten masih bang ingat gitu. Hati-hati rikalaning irago mati api. Nah niko sampai kapan-kapan. Ngelantur haris mangdo irago nulan parilaksanaan bikul. Tentu parilaksanaan bikul sana ngut-gut ngupinin yen mungkin kan bikul ini logo korupsi. Boyo niko sana tulan napi jemet anteng
ring linggih ide betaro. Irago di rumah tangga ngelasana, di pura wenten pura di Banjar ada pura Melanting, di desa ada pura Trikayaan, mangdo rago yurati. Urati napi marresik tangkil ngaturang sembah pangubati. Yang sampun rago tampak ring linggih hidup. Tulus ikhlas las cariyo ngaturang yatnyo. Mejanten sampun niku mewastu subuh karmo. Pada laksana sana becik. Dan nah kedan karena niki mosang kepercayaan. Ampuro wonten tiang-tiang kadang nasikin segaro jagra witangu nundun ni sampun enten niki nak ngulas isin satu kan. Satu ibikul ke swarga loko. Nah, niki titiang sampun boleh like kali, taler sampun wenten nak nonton papat niki tiang semua niki. Niki ngawin yang titiang pacang semangat malah live. Aingge asa punika dumun titiang lagi ngin live puniki. Iwau titiang makte yang satu sane memudo ibikul ke swarga loko. Nah, benjang titiang nguacian malah jadi makte yang satu sane lihat. Inge suksemo sementara yang sareng sami sinap titiang untuk Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Makin kan caranya marek ngemati ngapain banyak mereret. Set. Kan caranya makin. Oh, tekan X menapnya, tekan X. Yakin ingin menghentikan streaming? Oke.